Kuleli khaya lakaSimelane lelikalobamba lomdzala kuhlala ke bodzadze lababili nabo ke lese bashonelwa ngibo ke batali kane ke kushe kwangcongca kuleli khaya kwashaya kakhulu kati linyeke lemakamelo akwateki ukuthi ngabe ke lo mlilo ususwe yini kushe konke bekungekhathi kufaka ekhathi umbhedze tincwadzi tesikolo titifiketi letimcoka timphahla kubhala lokumbalwa sithena sibuye sompeni sakhanza ama-lighter off la ndlini ngathi nangivula lo mnyango ngahlangabetali langabi leli i-smoke lesimnyama ngathi nangiya ngale ngendasi ngale fastela nekamereni lami ngabona kuvutha kunemlilo lomkhulu ngibazama-ke kucisha sashayela nebaka-fire but bafike sezizamile kucisha engabe lo mlilo ususwe yini angiloko lengingakwadi kahle because akubonakali kahle fine bekunentambo lapha but nje ishe kancane yona but kakhulu kushe lo mlilo bo-concentrated more ngala kulo mbhedi umbhedi ushe waphela wonke leli kamelo belisetshenziswa bantfu labangakhi belisetshenziswa yimi kuphela yini lo bekula ngekhathi nje lokushile kushe timpahla tami tonke tekugcoka umbhedze titifiketi tami netincwadzi tami tasesikoleni Labangaba nalo lusito bangayishayela inombolo lethi 76542992 76542992 etindzabeni temaswati channel kubika nohlahla thwala ngina Nondobeko Thabetze Mathapha.